New Happy New Year Happy New Year Happy New Year Lamkatalk entertaining ting na tutun si bay tu ni na kaya Bijang family land muna white cigarettes kichi nei tu kaya kaya nga unaw nu Helina Helam ama to holim na niling ichia Hiai white cigarettes sa hile skincare center hiya kaya muna si bunto kisai ka aman ka siamna hoihtak naihtheih manina peuhmah bunto kisaya haksan na ay kile buhay na tin ka kaya mun ba naihtheih gige de hiji bangleng at hakina entity kithi saka tuna unaw helam to holim na saulo chicken ay naidinga ama abang le thi chiangu thoi sim hai manina self introduction saulo no naihtheih diam kipa ni ke kamin ahile helam Helina Sadar Hills lamatin kahya kanunga client Hiai lama hong zinei kahya pasal kong nei molno mamo ahile heya skincare center polo thado pau mai na on dong akala polo thado pau mai na mo nang pau mai non dong ya mo kholo au chi ki le ni khen khan na view khen khadin bang dia na pau jang lo yon chi chi de ka pau kha siang kholo jang ama panole ke kahile kaminchu helam Helina hi in Sadar Hills lam ke themandi a chiang kahia hile chlanga hi ji hung nei kahi in molnom sisipul la hung jinei kahi in tu hin Bijang family lena pansa hi chlai skincare center hi kahin hon hi nangla Hiai skincare to kisai na zil na bangtan na niya le skincare ke hi ahile amasanga chu nurse kahi in general nurse hospital ti ho ana kana to hi in ahile skincare ti lang hi delhi ka thun nungin na ka to ahile skincare ti lang hi opportunity chance ka hin nei kha in ale ke yong kalunglu na lam khat chu ana hi ta ji chun skincare center ho ahin training aina sol ki novin hi chi a kon chun skincare center hi delhi lang hi kum sagi tabang ka hin tongin hi chi zo wa chun international Dubai kana chi son kinin Dubai hin skincare center to slimming center ho ana kana to pe hi kum gut lang chu Dubai lang a chu ka hin to hi ahile chu tang pian ang experience nei kha kum sagi kong idea kum sagi plus 6 achile chu kum so let kum bang mo experience hoihtak nei na hi na mon hoi kun dog din kon ging ta to hei non hongkhia kha bang chi kun bela le ka hin hon khiat he hi le December first week second week ti la chu ka hin hon pan hi bang chi to na sa chu hoi thong kitile mi hin nai pu in na chi je a chi ho chu ki mu pi thei le ti chu ka hin dei sai white cigarettes non chia mo kha bang ja ka white cigarettes hon chi mong na he le white cigarettes ka chi lo na pian cha hi a hi le white iti tiang le thil chu clear na ai lo le ki chiang a hi in skincare ti lampang hi ki chiang ta thil het ding dei sa na chu aya la mi tampin a het zo nai lo mi hin ngai sa lo hello le pham moisturizer khat aga kin hu le hi ziang mai mo phit na phit le ki chai ziang ati ta chu a thugil dan a bol ding dan le a treatment ding dan hello le home care bol ding dan jong chu mi koi po hin a het ta lo ze a chu secret ana hi kha ta je a chu ken ai chi chu hin po do thei na dinga chu mi hon thang phung ta clear ta het thei na dinga chu white secret hi kan sa hi hi le mo Hiai muna white cigarettes muna kha bang ting treatment bol thei dia le white secret center a hin i bol thei ding chu ele skin tech na skin tech ti a hi le zu chanoi ingong dunga a hi lo wa hi le iza noi dunga imit ge dunga jong thei a hi lo wa le ingong dunga khat le ni na bot chit che ting le DPNs kitile avoma me chit che thilamial chi chu hi lo ngol so hi lo la nisa apana hin mu te ho na khat le ni zin imai chu ting le chun clarity chu hung from zep na chu ho yong chu treatment aki bol thein chu kit le acne problem ho yong treatment aki bol thejin chu kit le acne scar acne anung sanga atong chit che na deep pit ho ti ho yong chu treatment aki bol thei ki nin a chu kit le anti aging
anti aging zong hi skin care regime tai ta lawa treatment zong bola ting home care zong bol na thei na chu chu ki koyin chu kit le skin polishing iti in microdermabrasion chu a basic pen hi in a basic pen le dead skin cells iti la do adi ham na a home care ra chu dead skin cells la do adi dan hi koi po povin a hepo in scrub bolin zong parlor dunga ichi le chu scrub a ball win scrub chu hi ting le uniformly akila do thei po in hiti ja chu white secret hin hitabang skin care la resume khatna nei ding chu kit le microdermabrasion to skin polishing ibol ting la dead skin cell to uniformly are remove na thei na chong cha ki kwai kit ni na hi pigmentation ho yong ki bol thei aret pai dan tang pi na mo atam pi na pan atom pin bangza khong ai dia atam pian chu sang thum atom pian chu sang khat atom pen chu sang khat mo okay nang mu da ni na lama skin care bang ting khong poimoh hin na ki thea skin care poimoh hi skin hin I body hi skin hin skin kiti hi largest part of the organ in our body kiti na idang ilung changte hilo le imit changte organ zat au min I body hin awang skin hin I whole body a cover hi zi chun most important part na ating le ni sa ako na hoi do na thei da ma ko na hoi do na thei alo le ki su kha na sensation ipam ki su kha na thei thil om le make ka ding dung bang ho ki khet thei na feel thei na it is most important part his skin he in up important part lo cho po in hi zong le appearance a ding chun na chu kit le skin care center a hi iki su theng ding dan hi kadai sa zi a chu mi ho tampi a hello lai tampin zong het be di dei sa na chu ka hin I khat hi tuna hei YouTube kia mai ke le bangham social media khin khat khonga advertisement ni mu mo mi khatina bangham khat on nuin chin wai on piat khia ai ngongal mo chi khong wai ti kha om thi ta tak ma dia le thei le so ma skin problem skin concern dung zu ya chu mo skin problem in ai te hi adam lo chau hilowin mo skin concern neu cha in ai te ho hi treatment chu a hoihtak ibola hila chu ti angau pa ti theyong chom the na tu lai chu scientific as a hita in mi avom khat zong chu whitening ai lo a helena alo azat ingredients zat ki bola zong ta in hi chong chu ibola hi le skin color chu tone chu ki khel thei ti khat chu au min hi thei tho hin ai wangin tu a ipham thil khat nu angau pa ti ho chu alo chu azat nan tin na hi zong le to skin health ke white secret in adoi la tu pian hi le skin health adam theya hi la chu I glow chu asata ting la chun vom zong la chun navom rasi ding na nangau zong le nangau na akwana chu ding ai lo la skin concern na ne ya thil neu cha chu ho chu ma ila ado ha la clarity thei ding chu a chu na confident level thei ding mila presentable ni hi ding ti chu dei sa na skin health lampang to kisaya chu kin bol hi ya keตัวนะ treatment hi ti kha akor somdan he ki le khat be ya zo ya a course le a course lowa le ma it's da na chu a course ho hi pigmentation ho hi teng le acne scar ho hi teng le a course lowa hi le treatment khat ve se chun I ma cha phazo po in na automatic nga thil chu slow and steady ti a chu thil chu ki bol no min khat ve hut khat na chu khat ve se treatment na aphadiwang so he tiziang the hi ya a session angai ko che in session ho hi acne scar ho bang hi a hi le 5 to 6 sessions na just minimum a hi zinga ting le chun maintenance a pona hi thei kit na thakha na khat ve ham ni ve ham en a hi lo la gap sau ze ba ki su sau the na treatment course ang hi ting chuti a normal skin a hi a skin chu hoina la a health chu awa na a glow awa na hi lawang hi chiwang chu hi le thakha na khat ve yong ibol la hi thei I maintain na thei na basic chibo chu hi in hi ti chu hi thei ya chiwang chu hi la course lo le zong hi thei naตัวบางเล่ฮอนสุบวยขจิกกระเดียมาคลายบางเล่ในดินคนหญิงตามอที่ไว้นาบางในทรีทเมนต์เข็นขัดบางเล่เอ็นตูเตียนเล่มูดที่น้ำที่สาวเลยนั่นนอนหลักทีเดียมขอลงเอ็นนี่เลยทรีทเมนต์สุดังเอามินที่ส่งเละตัวอีบอลดิวให้เละไมโครdermabrasion skin polishing a basic pen สุให้อินฮิจิฮิ concernในโลซง
skin health skin dam thei na dei zo se chun aki ball thein chu kit le hi chi hin a ball pen chu hi ai le a vacuum o min machine a hin chu le filter aki koin chu kit le hi chi tips a hin diamonds neu cha embedded aki ball in hi chi diamonds chu ham thit thet hin chu chun a skin chu a het na a dead skin chu a het na a vacuum pen chun a job lut hi in a job lut ting le dead skin chu izat ki job do am ai lo le dead skin chu izat numam tiong chu mu thein a zi na hi vacuum pen chun hi a hi le blood circulation hot face I stimulate a bola hi chi chun glow an pi the hi ya tun ai le hi chi chu ga bol pan hi te ga vet thei ding en he kha aret bang chi pai hi aret hi tu hi sang ni ka ti in sang ni hi in ai wang in new year offer ti dan in ka ko in sang khat na ka ko in la ya sang khat pai ma hun sot lut ya hun sot lut lo treatment hun hi le 45 to 1 hours atam pen na he machine te kha nang kuya panan on lag lu te machine te hi delhi apata ka order hi ti skin face wash hoi ta balding ating le face wash jong hi eho thang pi hin face wash po hi le pha isa win hi chi chu hi po in face wash iman di ting le deep pore cleansing ipor ache ka zo se ang hin podo thei ding na face wash chu ngai hi hi chu deep pore cleansing akiti in deep pore cleansing chu deep pore cleansing chun abol chi pham ti la forming a hi a hele a che ka pores che ka zo se ang ho anian ki be etile sibam sa hi lo wa hela dust and dirt e holam chu pollution atam ta in nam hi chu han po do thei na dinga chu a hi lo la po do thei ta lo yong la soften abol thei a en inoi tinga hong do thei na dinga chu deep pore cleansing face wash ho he ngai jin hi tiliki abang le poimoh lo di dan bangi bele mo poimoh mi teng he tua ka ball pen hi mi teng ai dinga poimoh pigmentation nei nong a ball ding a dead skin cells sala do lo wa he le ta nga be ting le chun a glow na ho thei ta lo na a skin chu a hin ding banga hin thei ta lo ti na hi chi ho hi a filter hi in hi chu hi hand piece hi in hi chi hi achunga hin neu cha o min diamond classic set ko diamond tips diamonds ki embedded hi in hi chu ho hin a skin chu hi na a ho ma hi chilanga a vacuum hin a ho ma na a hop lut the hi je tu a hi chi hin a hi le hi chi a face a ding hin a thang pi a lien lai na a ting le hi chi hi ibola hi le amu niaw hi le a vacuum thei na dinga chu ana kui bang amit la vel bang ibol ting la chon hi chi ku ki mang kit hi a filter a pen hi a dead skin chu i chan ge ya I nianam I chan ya dead skin hawa mi zo se ki bang point I mai phet dan ki ba lo na dead skin I chunga dead skin I produce dan hi mi zo se ki bang lo skin dam thei zep ho chu I dead skin hlom zep na a dead skin pha a care hol lo kitile a care ha care be se lo la a phet ki su sa phet lo na ti mai le ho chu ading a wang chun a filter a he I bol sai ti na hela dim jeng he dead skin chu a filter a ko na he ho ni mu thei diu hi yo ting le a dead skin kila do chu na tun tia khat na skin long hi chla ya hi magnifying lem a hin ko en le chun ani dan ten chi head stay zo ani na nin thei stay hin mu thei de ye cha hin vele chun black hat stay ana ko ya dim set ating a dead skin long cha podo na white hat song dim set ting le skin concern anei ho he ga sei le la ya hi choi freckles akiti in chong hi ni sa pat hi ni sa sunblock hoi ta kinu lo te chu I khonung le na ni sa pat na dark hum do thei mol la hi lo freckles I mai chu clarity hum be che na jo hi I khanoi vel ho hi phata cha na ki bol thei zilo la ina kui ho lai dung ho wang che le prominent kitile ado zep lai chu ki ha hot ki nin na hi chi ji a chu ina wang chu le alternative thil a le he la hi le chu scrub ho bol thei na exfoliate bol thei na tu la in azat exfoliate bol na zo omin creama bol na thei zo omin ting le scrub face scrub iti ho na hi chu ang khu aham li le ki koi ho hi chu ang khu het the hi in ina chu alternative machine lo na chu ti lawang chu hi chu a chu bol the hi
uniformly wang kila do apun tin hi zong le I til bol lo sanga chu phazot tham ding tu phal bilai le tua hui hong nung to di mo ichi ivun keu di poimoh hoi ti hong kha bang chi bang ina care poimoh ale skin care regime kiti hi eman on basic ina ibol ho zo se hi a climate hung ki khel a weather hung ki khel dung zo ya chu skin concern long chu a chu ma hi in na hiti e ja chu te ka khanan oily skin very oily skin ka heti hong chu winter ting oily di etalo hi ya hiti hi ja chu winter ting le kial de ukhat ngai chu ni sala expose song le ni salum I oi no min na sunblock hi more important in winter than summer katino me summer ting la chun ida I chamlo wa in lim ki delin alim lim la ya ki umin chu kit le ni sa chu aki avoid je min na ai wang winter lai hin adapt to hi le ni sa I oi nom di se nu vin hiti e ja chu ni sa I ha oil light sana chu sunscreen sun protection chu ngai tho hi ai wangin sun protection kiti zong le sun protection kiti hi fully protecting ti na hi pon hi azi chu ni sa hin e hodinga ni sa hi aphat chom na tam ta za om ki nin sun ka la ham ni sa ham lai ti ho hi ita sa dingin apapon ivon dingin no apapon skin damage a pain aging process collagen ho zong hi asu wigin ahi wangin ni sa jing ni no hung so kitile pung an ini ka la chan ge wang khu sunscreen sun protect bol lo di azi chu ni sa hin race tampi ane yin ama ho hin aphat dong zuya race and produce hi zinka lama an produce pa ho hi le vitamin D vitamin D a produce pe hin e hon I anne icha ho wa kona vitamin D imu na ban wa chu ni sa pa na hu vitamin D ila ungai na chu skin ding se a pha hilovin ibon na dinga yong pha chuting le skin color a dinga yong pha chukit le naw sen ho hu jaundice ave ting le zinka ni sa ithu sa hu ipije ham tila vitamin D kila sa hi a vitamin D khun ama ho jaundice ko ahin ki thopi loi chel theina a color chu a eng de du ho hu ni sala in pho ting la kun hung pha hi tabang nge ya chu ni sa khun vitamin D a p o hin igu ichang ding se tai ta lowang skina dinga jang chu vitamin D poimoh a hin aging process a chu na ti ya chu ni sa jing ka ma ta hu sunscreen kinu de lo di sun protection heti mana chu ni sa khu gam khat khu vitamin D ga kila ding kuteng le anne zo vai hung ham ni sa hung ham teng la kun aman a risk ko an hel ki na UVB UVA protection ki da sunscreen na ki zi ho ko hit ho rays ku a skin na ding harmful hi ki na hi hoilo na skin asu dong thei alo le skin asu vom thei ta lo wa yong chu collagen ho zong hi chi ho race a ko na hu weak thei ting le aging process tu ni sa pa na sun damage a pa na hi aging atam zo hin hi ya atang pi ni lam ai twilight ti lag bang mo numai hi na pasali tale ango lambang ut mo kun chin mo mo lambang kha ut mo ko hi na ye ango thi na di wa bang khong ale e poimoh de ango thei na dinga chu skin care chu om ki nin e ho hi mi bom te be se hi povin na e ho ki ti mai le a hi le skin u yong hoi mo pun I hon sip zi a bol zi het lo zi ang chu I concern long chu I hoita iki het them thei lo zi wa chu skin care regime hi ki zui thei povin na I chi zi a chu I ango ding da na ango thei lo ango ho zong chu sun protection a bol ta lo zi a chu ni sa pa na tanning na anei ki nin ango lo wa yong chu tu lai chu skin care ipham company aza chom dermatologist tested ti ho na whitening serum whitening cream ai lo la vitamin C ho hu whitening lang a hin ango avom zep ho ti mai le ara sinei zep hong chun ngo ding adeya hi le vitamin C treatment hoi ta la ni vitamin C hi lo wa hi le whitening serum na ti ho amana hi le chu ama skina ko na yong sun original skina ko sun gam khat ango be thein hi ya ni na gi Hiai I pang hat nei ma pon khong mo ai gi le bang pang hiam I wai ti khong
asuk mang di dan kong lian hi mo nang may mahohi adip lowa hi le may ma kitile acne scar ho zong ka bolin chichu derma pen micro needling akitiin hi chichu needle hi 36 needle omin 12 needle omin 8 needle omin na pen chunga hi needle chu micro needle tampi chu ki phut chichu ki to a ating le infuse ki bola hi nya nidang lai chun substation anati jivin acne scar ho bang chu avun hoi lo bang ai lo le burn mark ho bang chu needle he phulu no wa ta avun kho loi jiwa avun chu pham scar api tha ki no wa ama hon a collagen chu boost uwa na collagen chu hung hat na hi ting la chun ama ho chu deep ho chu hung ki level hung ki bang do thei ti khat uma hi in na tu lai bang hi cho chu chi technique cho chi kit ta po in chi na thiep na san dung zui chun na achum han ki discover kit ta in hi cha chu derma pen micro needling ti ho ajong hin aki correction thei ta hi ya may ma bang adi be se a scarlin ta hi lowa khat lani pham a confident level a su boy thei na i concern en iza chat pi ide lo ten may ma neo cha ho wang chu derma pen ho yang chun aki sudam thei hi a level ho na a color skin tone ho to na treatment bol khak ti na experience kha kum som ba la hi ngo wai la ka nakipa na dia ngo mi khen kha treatment na bola amau le kipa nang le kipa na chi mo om tham din ka ging ta tam pi ngo wai la ka wa khong ai di bang chi bang treatment na bol kha khong ai de nakipa na dia ngo skin care la hin skin health la hin lam khanen tam pi o min na skin i client te ki pa na yong tam ta o min treatment ho hi a he them lo ipham expectation asan wal ze a en i bol do to ma expect pa ki to lo ze a ki pa lo zo min a hi ya chula ipham khuti lo wa skin tech ho bang to a si ho bang na skin tech ho bang ating la dpns ki tila cha chi vom neu cha maya ti ho bang ki ho bang chu ila ado a hi le mu thei ta ki tile a pe na mu thei ta hi in hi cho chu hang hil phat ting le clear che jing hi cha bang chu mi hem akipa na tam pe ni na hi imu thei na men hi na de pang chu ki ha phe thei tho a de skin tam lo na i bola yong lai la ho chu soft area chu ki ha phe se ta lo lai ho prominent area ho chu hoi ta hin bola hele skin nong cha za cho min na tu a hi tai bola hele a de skin hi la ya hi pida ta ma ham ti le en a ma mai phet mai ma ya ho hoi ta ki phet do zo lo hi ze a chu a soft area la hi ze a chu na hi ti a hi ki phet do zo lo hiตัวหาเดียสกินฮิตาฮิตามฮิลายละมาบ้านอะไรบางจีน่ะไปตัวเสียลนะโซมาเลยมาบ้านนะฮีก็ไงตัวตั้มปีอมน่าหลายจินนะตัวฮีเฟสสกินแคร์กิติเลเบสิกเฟสอาจูอีเฟสฮีเบสิกเปียนหินนะเอ็กซ์โพสเปียนจุกิเลอีเฟสบ่ฮีไงสังนะเปียนฮีกินอดังทิลลองละขอกิสปอยน์เฟสฮีกิไงสังอินนะมีตัวอีกไม่งัดเตียงให้เราเลยมีอีกมูตัวเตียงอีกเวตัวมาสเปียนจุเฟสฮีเจจุนใจขันปันหินจุกินะฮีก็ไงดานาฮี extending เกฮีเลlaser hair removerที่หอยกับบอลฮีเจจุนฮีจัวฮีออลาก็มามินอันเหียดทีมมานะฮีจัวดิ่งจู laser หอยก็คอยโนมินจุกิเลslimming kitile hon slimming iti teng ifet ithau se la do di hi sawin na slimming hi ithau se a hilovin lymphatic drainage hozong ahung wik phating la kun idei banga ita sa chunga toxin idei mo zo se chu excrete a ball zo lo hin hi chu lymphatic drainage kan khat chu thaw wanga chu a lymphatic drainage chu poor wik a hi ta ze a chu ani azo se chu lymphatic drainage in drain zo talo chu ze a chu accumulate hi le hung thaw do hin na hi chu slimming lampang yong chu
เนียวขัดลงเกลเอาน่าลายยันเฮียปล่อยเบียดิ้งยันเดสกินเปลี่ยนโอ้เดสกินตั้มปีละเกียนี่ไปเลยที่ฮิจิอาฮิจิเปลี่ยนหินอับล็อกหน้าอีปัวโซอับล็อกเทตาหน้าอับปัวโซอับล็อกงาอับล็อกติงละคุณสกินจูเฮลดี้ดิ้งบังอ่ะเฮลดี้เทตลอจงเล่ทิลจูเดสกินฮิจะจะให้เอามาครีมอีจัดกินูจงเล่สกินสุงาจูแอบจอบเทลฮิติฮิจิอาจูสกินจูอักโลน่ะดิ้งบังอ่ะกลว์เทตลอนะอัฐเทียนดิ้งบังอ่ะเทียงเทลเฮียฮิจิจะให้เอามาให้เลยอีปัวโซเซอักล็อกขาตาจูกิติงเล่ตุนซีรัมขัดให้เราละทิลหอยครีมหอยอามันมันตามินกินูจงเล่นอาลูดน่ะดิ้งบังอาลูดโซโลเฮียชีเจอาจูตีฮีอีโบลาแอพพลายอีโบลาให้ละจูฮีจะจูฟรุตจูกินมัวเฮียเดสกินหอยไตละอดอ่ะนะยูนิฟอร์มลีละอดอ่ะติงละจูไม่จูหอยตาครีมหอยหินอีพีจงละซีรัมหินอีครีมจูหอมันตั้มตาฮิจงละตีเดสกินปุ่มอินูป้าจูเตียค่ะขนาด only 10% จูหนาโตเฮียหนาคุยละบอลได้ฮีเตียงเลยทิปส์เนียวนะavekim hi ze achu alien ibol avekimin ala theilo na na kia nga hong zilut bangom le na zil sak thei dia moi da zil sak thei ma azil ti ka dei hi tu lai taka hi azil ud mo ele han pan pi thei ding azil ud lam he chidan te thil basic tang a thei le chu deli lama pai leu le mu chidana na sip na chu mo bailam alung lut bang yom le kha ngai event thei pa de hi chi khai thi dinga ei kwa hiam yai skin care to kisaya zilut yom le white cigarette che ya Bijang family le na ya heutunu Helina lamboi kang kia nga zil thei de hi dena imu te kho iso ai vet te chu lai ve kit le han to a hi a tho ma thom de ta na ko yam te oily skin hi le chu tizon oily te ho ai chlai hi black heads white heads adi madim di open pores di their skin remove akiti teng le mi ho hi akicha in na their skin remove hi a skin pa chu kileu hilowin abi ho kila do azo hi skin care to kisai pasal to numei chungai na tham zo dia mo au chi ya pasal ngai tam thong dia pasal lin zong pasal hin i piham pasal lo na in ila win na ho society awang hin hi chi dan te hi no meya dit so in ingai to win hi lo wa hi pasal zong chu skin tho pasala zong no meya skin tho no meya cha soft de we ti na hu pasal skin chu ham de we ti na hu pham a care lo ta je a chu pasalin abol di hilo ti dana ila ze wa chu skin chu hamma hi na no me zong pasal zong equally important hi ya katinome ade skin te ya dead skin ala khiat te kha dinina aun gen bangina dead skin in kha imai tam tak om ti kha phiat khiat zo khol lo om hi male i atang pi hei ti hon ha chiang ina dead skin tu nai mo wa ya hun kop ai share lang thel ma tam pi wa ya la ki ai mo wai ten kha imai ya thil tuam i dinam gen bangina beauty cream tuam khong jang ina nu le dead skin atam le kha wai ti kha effective zo lo wa hi chi kha kin le ka king tama ma wai kha wai je ka hei dana dead skin hong ba ha saka wai zo changa cream man tam tak inu sek den u le kha effective zo de hi chi kha thakina entertain thele mo chi je aju skin health ko kati no ma hi ya na skin health iti teng le mi hon ipiham ki hoi sa parlo la khat ve ga chi a pa le lu na alo le makeup abola hele chu pha sa in na makeup is a choice skin health is more important than kiti khat au min chu kit le skin health ko hoita hi care hoita I home a jong tun te ka khana ken treatment ka bol ho hi a home care de phatta chan ka sei pe in na face wash ama level to do a cosmetic anai chazo lo ten chun cream tam ta sang som sang man aga cho lo ngai lo ama basic dung zu ya na ama level dung zu ya chu skin care chu ingai poimoh a helo meti chu ka sei do kit nom he tun ve leo hen
izo a de skin te khom ta e cha blackheads te khom ta na izo a sanga khom tham to a he man a hin pu do zo lo ti ho hi soften hi gam di ta to a hi extraction inbol di hi pasal te chu skin care khol lo hi zia ho khat ve to isu thianga ai la ma ho a chu a result chu mu thei che hi zia hay vậy wa Lamka khai hay dan hi na thei om he mi dang thei khol lo thei ka thei ke hi chi dan hi di chu ma mai di be ama se pen din ka ging dermatologist te chu aesthetic dermatologist ti alung lut khat amin e holam te chu skin specialist hilezong dam doi zi mai na a skin problem ena dam doi zi mai ai lo la skin care ti a ga sei pi a hiti hina bol nga ente ti na bol nga ente ti hi om po in skin health dam theina ti ta chu ti teng lawang hi cho hi na cool a hi ya ngam khat chu seng thau ta a por sa ne chik te chu mana cho to ama ho hi ai le chi sunday me so hi cha neu cha ho hi PNP hilo sunday me freckles iti te jong hi freckles so hi la do the min la do mo min la do the te cho hi properly form to as tabanga bo do a freckles te hi flat warts kiti tabang na cho hi le a machine chom kit cha hi chi machine pe na hukila do zo le zo chanoi ti ho tabang na chi ho hi au ma hi le chu cha machine khat pe na hukila do ông dan chú hay chỉ gà chỉ thế mà chỉ à ông bằng khát mà chỉ gà thế mà khan khat lien pp tam pp ki khai mai ya he chu ho khoi le ti a anesthetic cream kinu a sting le kila do radio frequency a yo lang hi mai i pon lo quarteri a ibol le pon lo tun chi ki khai ho hi ale ten lien hen lang a tho hen lang a tha tho hen lang khui le ama to chu ide sa tho a hi le I ama lo ama chu gap di skin chu hung gap di ama a gap chu hung pul tha ting le chun skin chu adang to normal na skin chu glow ta to chun be le chun tu hin ti khoi dong le nam chit che ham chit che ta lo na chi chu hi chi skin dam the na basic pen hi na chi hi skin dam the na hung ki pat na ding chu chi hi tun de skin cells zo se kila do ta pores zo se thing ta tu hin te ka khanan cream anu ding ho bang adei bang ho chu nu te hen lang hele 100% na 100 hi ta long na 90% to absorb hi de skin a hi chiting la chun skin nin alo nu a hu chu hu ke thei de result hu hoi thei de ki ho lang chu cream hoi ta tai ki cho diu I ma cha ki bol ta lo na exfoliate ki bol lo wa ki nu ho khu cream cho hoi poi iti ki diu hin na he chi chu hilowin a bol de dan o min hiti tun te ka khanan a de skin cells zo se kila ado anung a pores zo se ki su thiang nung a hin a serum hin a cream hin ipi tala kinule a result chu 80-90% chu a skin in amu hi ai adam thein di chu na to khai hay zo ta ma hay zo ta to ha de skin cell he hung be kit na hi ni som le ni nga ni som ni zo wa hi tun expose hi vin na ni sa I pot do vin ting le da standard a umin ting le ituiman ho hot water ti ho zang umin na cho a ko na chu ama de skin hung kit to hung ki form be kit na ta chu kit zi hi chibang hi le a course lo inop chana skin healthy de chana chu ki bol zeng the hi ya tua I bol pe nu chu hi le basic skin care hi a first pe na
จุเลมีตะกี้เป็น all skin type ฮิโลวะฮิเลconcernในยองในโลวินจงอคิบอลเทฮิจิจู the skin remover อคิติน skin polishing นะ head by ลำดิงจุนอติงเลอบานาจู hydrofacial อคิตินจิฮิเล excessive dryness skin excessive dryness ในหัวจุนจะหินอสุงหิน serum ของกิจีน ABC อคิตินอาจว่าserum อาจจะจมเจหินตุฮิโลหินฮิจิหัวไอของกิบอลาฮิเลตัวฮิ dry exfoliate อิบอลหินนะa heat tho hin to hi chin a heat ding as well as a serum hi infused to ko pe ding hi chwa tu hi kitha a hilaya hi ating la tip so ai cho ai kin manga chai ki manga ating le hi chang hi ki thun theina serum i dei khat chu ki thun be ki na infuse ki bol the hi chi he le tun i hon glucose ki khai ta ve ta sa chung wa hin isu to wa evenu wa isunga alu na idam pi ta bang hun skin hi chwa hi ki ting le hi chi hin a hin bol the pen cho hi a hi le a serum khat ni thum au min hi chi hi exfoliation serum akitin abana hi softening serum na akitin abana hi hydrating serum kitin choi gol thuma kin manga thum ve hin bol ting ta skin chu it doesn't leave it dry hi chi chu skin chu hydrate pai exfoliate jok abola anen pa cha chop do a sung langa he lang hin aumin a container hi chi a hin a ki khumin chukit le a serum ma chu hung ki na voltex form kitile hon voltex hu iti chimpe si hui hung hanu na chimpe hon an pe la ting la nen khu hui a hat dan khu chimpe hat dan khu nen jo se khat choma wan langa le do jing thei ta banga khu hi chi technique chu han la wa hi chu han bolo hi in asiram hi hung lut na imai do na hunga ting le apea ale chop do kin he vacuum o min hi ta banga chu hi ki na hi le chu it doesn't leave the skin dry skin ne ho dangang chu ki chat lo aji chu asiram ho hin hydrate thu pe jing hi chi a hin glow pe nang glow ki mu thei na hi actually hay zat man bang za de hay zat man sang thum azi chu consumable sung tam ta atip sung hita ting le hi choi hung hita na ai tui ki mang talo hi chi a hi exfoliate hen ball le aban le suction hen pi le mi extraction hen ball ki zo le hydrate a ball hi chi thuma level thuma hung ki ball hi ta je a chu hi chi hi sang thum aman chu na a treatment man chu ai ya chu hi chi jong hi sei ma banga chu basic tabanga chu hi in ai wanga different form na a hi chi hin an ball thei chu hi al hydrate pai thu hi ja cha glow cha pet na thei hi chi consumables atam je a chu a treatment price chu hung ke bang kit tala ni sa apa jong hi thei a low le genetic na hereditary a hung long thein hi chu chu akila do then a chu kit le dark spots moles ho yong chu life a hi low le ki remove thei hi moles ho wang hi tampi sun athang pin a ki khoi point event na hi le life a ki hen life ho khu khoi a le cancerous a hi nomin khoi za lo phot a pha in hi cha hin a le freckles ho properly formed freckles ho chu akila do then skin to clarity a pe in chu kit le skin tech na te se tam zo langa hi mi ka vet na hla mai hin avam lut ka lut dim set nin hi cho khu cha hi la dol theng jeng session khat bo ngai ai wanga chu session dung zo ya chu skin tech chu izat number of the skin tech ai lo ba number chu ki ve a hi chi dung za price ki bol hi chi wanga price fix lo na alet le niaw ai lo la tam le thom thu a price chu ki chom sa aza chom ma ki bol chu kit le adang hi treatment adang zo omin hi chi hi derma pen akitin hi chi hi microneedling akitin ai lo la mi khan khat ding chun a head by ding in vampire facial akitin na ithisa non yaw khat do hi chi a hi needle ki henga microneedle stampy ki henga iskina chu infuse ki bol pai a infuse ki bol na chu needle khat ga ve needles hi aza chom umin hi chi jong hi needles a hi in hi chi to hin ki su to a imai chu ki goya ki exfoliate to ai bol bang wa ki bola a chu kit le alo serum tam pi omin different concern chu pimples a jong ki bol thein chu kit le pigmentation to a melasma ho ting le acne scarring chu ho ang ki bol thein hi chu ki la do na hi jiwang hi ale session proper treatment hi je chun session hi 6 to 7 minimum ki chu ki bol anga yin hi 6 to 7 needle tampi he chi 12 hi in 30 60 no omin a needle so problem dung zo ya chu needle number of needle to increase ki bol decrease ki bol ting le chi hi ta ki bola hi chi hin second khat
na hi second khat na hi izat ve ham khat infuse man hi agan dan nan chi je achu hi chi ai ki go na a level hi a skin point hi a needle point hi kiniam sa ki san sa the concern lung zuya tun pigmentation ho bang hala deep pigmentation hi le new khat ki san sa ai lo le acne scarring a whole tama ila skin a chu na ki saw sa je ma ki ha goi je ti na hi chi a hi tampi target the skin problem lang hin koi man bol pan hi la inte vampire facer ho wang hi min gala del hi lang ha thun ho ai lo lai pi ho hin a ha bol thovin na aya chu lang chu ho lang hi del hi lang ilun te ong le atam zo hin koi man ibun ho hi ho sa be powin makeup ha ke cho win I cover thovin na chu kit le von ho I ha bolovin I chu sang sang chu ibun skin care lampang hi ha ngai poimoh be ase powin tu lang hin neu khat mi pham ahung pil zep tan na min han he zep tan chi ren ki pa ta hi in chu kit la ka say no for all everyone skin care kiti hi mo ki cha ding lo skin to expand hipoi expand a hipon a hi ya investment zo ai la adivin chi chun e ho presentable a hi sa win chu kit le na skin chun short pin pi thei ding hi in take care of your skin atitikit nin chu kit le e hon winter lighting le care danu I chom sa diu summer lighting le care danu I chom sa diu cho hi mi pi he ding a day sa hi za ach kan sei do hi ating le most important sunscreen be ya in hello ding ti hi ka sei do no min hi ya Wai mama tunia ya white secret skincare beauty center munakha ya anei tunu heutunu Helina Helam to holimna heting hun sagdinga ama hon gen bangina ibun te kha hoitaka ke pit poimoh hi chi kha thei chata oijakina Hiai Bijang family lena aum namuna kha bana ilejin dina gen banga discount bangle hon bol sakthi he ya toa basic sahi pen bangkha hoi mama desk dead skin te kha hon lakhiat sagahi maina white bangkha bahi thei zel le kha ko pe adia phatwam le poimoh de hi chi khai thei dinga tunia imu le yet thei he dinga de ki pa ke